Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council uba peniat Sings Im hanegas ngi ka arp sautarik unaiwing arhajar arpulai habakren berkinong tho kubor wala ther nak batenge ya unong elam ka sein raj jowai uba chanlok kar babat ya kakam chairman ka arts and culture namar ka jingkren jungu ban pendu pendamno ya ka district council namar kimpene ya keriti ka dustur nak liang uba peniat hagani kesngi ulaong ba uba chanlok ula keren klem nongrem ban pendu ya ki district council ha kerensan jong kalempung sengkut snem kabalalong hamadan waking hajayau ha ka arpulai trik unaiwing ar hajar arpulai nalor kani nagaliang UCM ka ki HDC uba peniat ulaong ba nagaliang ka council kalapen krek da ke jingtho ban pha sha uba chanlok ban pan jing penchai na u halor ke jing keno jong u khamtam habai dei ber ke jing keno ba ka district council kamle ai man penek pensa ya keriti ka dustur bat kum juru ka jingkeno ba ki MDC kidai ke ba bamsa haka sengkut senam program menen hang tipo madan wiking ngaru ngadan lang hakata program bat ka jingkran jong ni rong ba ka bangaso ban pensyai ben kentho kumni ha kalong haki ar benta kawi ka benta belakran ba ban pendu district council ba dan kam syu namangim penek pensa di dustur tengah mut syu ajing mut ini orang ba let's say ngi hapot mengklayang ni dan lightly district council uthau ya kanu district council ngi ngumtip namar ban syu kelum lang baik ban ong ba ki district council kim trekam te kalong ka ek ke babakla bat ke bangim la ban pediang te namar takadaw nga kentu ni orang ba bende ben pensyai ba halor kanu ka nongrim pikran ban kentup lang ini barok kita but they ben pentikena kino kita district council kiba penduk riti dustur but kino kita district council kibam bit bambiang te kamdei ban syuong lut barok ki district council te halor kani ngaso ban ong ba ladam don ni ka district council kan mau bahai kata ladam don ka district council syai kini ki nong sensyar ki CM ki daloi syai kini ki nong sensyar rat ki sodar ki rang bak shnong kin poi pet menta hima khairim badang bat ya kaniam karkom ladam don ka district council kanang don nyo post na men syakal adu pet ka hima melim badang bat ya kaniam rukom nalor ka sensyar khadar ki don kaniam rukom ladam don ke district council na du nyo post na men syakal adu kam dan syu namar ba ngim yo re ka an jingyada ka bakerpang hak constitution jogri India bengila ben practice ya kini te phin ong ba ngin penduk na district council te perkhat chis pasien sya ba phin kran te ka ba ar pat ka ba susi kalong ban kentho ba ki MDC baro a district council ki ban ya khun le ki ba mi khmat chi district council de tang ki ba bam sap sudah but kiwan hadis council ditang membabsap kani kebangim la ban pediang uni orang ba Ukraine nur ngimtip usuang baik baro ya ki MDC te kani kebangim la ban pediang kebab hipen hiar kerdan yengi mangaru menen ngadon hang tu bat kebangim sultanan bat ngalakren menen yaki nong elam jongka sengkasi sengkemeru baka jingkran ni orang ba kebam sultanat bat day ban lay bat nakaliang jong ka sengkeme kini ki sengkasi kila shimkia halor kani bat kila penpau gi jing suksi ke bakrau baka jakum ni bat ngla ajing mut banang ni shikmat la debu nong keren inu de bendaya tip bah screen show bah kumno kin keren nama ka kata yang hilang baro namar ba de ben pensyai uai uta MDC babam sap kanu kata ka diskonsel babam sap boleh pin syukun no lot pin penjak burom ini but halor kani ngila ayo daka media coverage daka video coverage menen but mentasni secretary jongka executive committee la issue yaka notice legal notice show ni rangba ben pensyai halor kani makani kam kata tainga shimet ka kata yaka burom jongki MDC baro ki bla sya jir hok hai pai ba but ka kata ru yaka ni ka six schedule but yaka ni ka office rekam kujungi ngingi syong hang ni kan pala bor ban trei bahai kakam ban penuan dur henry ban syukran narensan keren madan madya lemuk lemai ke bawang sultanat
te kumi kini ngi la batha sekretari la batha badi ban wan daladi ban wan pensyai hakmat jungi habai de kan kecing keran joni ramba